O te fia e whaafeilua ia tu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lole soifua manuia, usimea whaafonga o Tālala Radio Samoa. E po le taimi o loo tu umai e whaasauni e le si itanga o le tau o loo totongi e pasese o loo mai I meli, ma a whai fo I ai aloa ia. E ono le toe o mai e mameli I New Zealand. O le ua iai fuafuanga le vaengo tiu te whaapea le matanga luenga le primary industries e si I levi nei e totongi tua oi. E tangata o loo malanga mai I meli, ma o le aso le o loo tau o le aso mua o te sema o le tausanga nei. O se fuafuanga na amata tatala mai ei mo whaatala noanga I le o ngā totono I ulai. Ma tāpu nia I le aso iwa o le masina le nei. I lalo le fuafuanga o pore levy rates mo pasese malanga mai I vaalele. Whaapea waafewa I le sami e le oni meli e whaatu mau. Se ia vanga na I pasese o mai I meli o le asi I le valus fuluvalu pasene. O lona winga, o le asi I mai le se fulutasi tā la fas fuluvalu sene I le luas fulutasi tā la limas fulufa sene. E lua se lau fitus fuluiva a fe pasese o lo wha moe e tau nuu mai le whai ungo le nei tausanga malanga mai I meli. Ma o le fitu tā la valus fululua sene si itanga I le tangata I toatasi. O le asa wele lua tesi lua miliona. Fina o le asocia le New Zealand Cruise Association, wa puupu tele le taimi wa longo mai ai, a wa o malanga nei a meli. E tele ina totongi pasese o tangata pea mal se fulu lua masina ai ele ialu le malanga. Ma o lona winga o kamupani e ana meli lea o le a moina lea avenga pe a whai nei, ai alo ia I le tausanga lava le nei. O se si itanga lo matua I whaate I ai fo I male asosi, a wa o lea e tau ma whai e whaato sina mai tu risi, malanga mai atunu umamau e o mai I New Zealand. O le whaai ungo le tausanga lea wa wha moe o le a amata whaata ita I ai le whai ngo le a sui ai pe pa whaatumu, nei e whaatumu pa se kiwi, tau nui au se tālia. O se tasi leo suinga wa sawi le mai a whailoa I pale mio au se tālia Anthony Albanese, whaapea Christopher Luxon, mai New Zealand le vai aso tāluai. O lea whaingo le a nga ia I whaatumu online le tautinonga o se whainga ia whaawhaingo fiei whewa inga I le vau atunu e lua. Ma o pasese anga waa le Qantas malanga mai I New Zealand tau nui au se tālia. Lea o le a amata whaata ita ia. O se tautinonga le a amata tauala mai I le app le kamupani vaalele le Qantas. Ma a mai ono whaatumu o le a yaila digital pass lea e sawai ma le QR code. Ma o wha maoninga fo inei e tatauna wha ailoa I le au whai ngā luenga. I le malai vaalele pe a tau nu. A o tāpe nai le wha atau nu ino le nei swinga, fitus fululua I tū la leo lo tatala mai ele wha atu muino pepa nei, ai ele I tau nuu I lau whanua au se tālia. E whāte si iwa piliona lea nā luai I lunga le tau e totongi mō wha lave o loo alia e mai totono wha le whai ngā luenga. Ma o le whaatusanga le nei na whai ai le vau le tausanga whaatu a umatu. Ma le whāte si wha piliona o le tausanga e lua afe luas fulua. O le reporti lea le State of Thriving National ma ele ngatala I tupe. A o lea fo I o loo sawa I toi I titi o le afa o tangata kiwi o lea e a afiai. Ona o whaalave nei. O whaalave tutupu I totono o whale whai ngā luenga o lea maa walunga I New Zealand ia au se tālia I le pasene o tangata. Ua mao mawaiso I fua a o ia I ngā luenga. Le whape ono se fulu pasene e silia ia au se tālia. A e silia ma le 5 se lau pasene e silia ia Peritania. O lo olomi ai fo I o le tutusa le leile ta atianga o tū la fono. O lo pui ai mata upu nei wha le tū la fono I le vau New Zealand, Peritania ma au se tālia. Peitai, e fōlinga mai e le o maua le leie New Zealand. Wa whai mai e fo I mai reporti wa mo o mia le wha malo sia. Ma si itia le lango le malo I tū tau le puinga. Wha apea le mauti noa. O lo o malo si le mata I tū wino le saunga le mu. Ma o le o wha atalo sanga I le Minister le Workplace Relations ia Brooke Van Velden. Ina ia toi sila I wha ai unga o lo o sauma le reporti. O lo o wha awau mai I le so na afia New Zealand ia afia ngole tau. Lea ele ngata o le malose o le to ulo le aisa, ti munga mamafa ai wha apea savili malolosi. O le fautuanga le NZ Transport Agency I ave ta vale, fautuaina le ave ma le wha autauta fua I le tūlanga o iai lungo le awana tele. I au kilani o le so leo lo o fautuaina le ofiso le va ai tau le afea ngai iai pea ma le malolosi o savili. Ma o leo fo iwa mata I tū le whea wai o ta avale o lo o kolosia le awala lau papa le Harbour Bridge ona o savili malolosi. I le tau na iai ana nafi Canterbury e tū sama le tolu se fulu ta avale le ana mamau le Porter's Pass, fa pea fafo ana le Arthur's Pass I ta avale anga I Kalai Estete. Ona o le malosi o le aisa to ulu. Le ana lapa ta ia vaenga ne o le atunu I le malosi o le aisa ma o lo o fa awau mai iai foi I le tae au nei la pata inga nei.
I lo longa ono timunga mamafa reportia mai fo yo lena lo lovaya nisi o fale o ai ngai mana wa tuanga i wanga nui, ma e o mai le tau nei wa tapu nia se vai ngole State Highway 5 ona o lo longa. Matala fa ai u? E tasi tesi tolu piliona le polo kalame mo leo le ufa ailo mai le malo. Faya mo le saunga le muo tangata ni usila i lungo a wala titele. O totono le vai ngā tupetele o lo iaisia ki e faya i lo ai po o fa asua avale avita avale. Fa apea ma le tuli lo avita avale e le o usita ia. Le sawa fa atapula ai tatau na yai. O lo afifi mai ai fo i ma le fitus fululua miliona e mawhaiona aluanga i leo o se taui. Pe a whaia ai o latu au sia le sini o lo sau malea polo keti. Sau noanga le Minister o Whela wa inga Simeon Brown ananafi, o lo ofa atupe umalea le National Land Transport Fund. O le pasene o tangata mali liwi lungo a wala tetele o no wha lavlavi tau ta vale. O le eta ulea ngai nai le ingoa ni usila le wha atu langana o atunu OECD, le eto atasi le tangata maliu i le aso, ma le to a fitu tangata manu nu ati ngā ina i to tono le fitu aso. O Talanala Radio Samoa, manuia le tai au.